Iya kecapi pake les itu ini modelnya toh buatan saya sendiri. Bagi Anda yang berminat, silakan hubungi nomor ponsel kami, yaitu Kecapi Bugis Serapo 085 299 247 359. Ya, kami bila berminat, lo nih boleh sila sermak bicara ke Madecing. Masalah harga tidak ada masalah. Ya, lanjutan daripada Pasukan Loreng. Nari sambun napae mari wayanai tentara Pasukan Loreng Makadayan dirumpak anak pole pangkajen dewe anak napeta kali palau ada makedai apa dewa tanah lekuna monindo kuna amboku moni je pada oraneku alena gurila tuleng iya je tentara kota perintah pole atasannya si capu kak nagang kanan. Nakanay palalit ng abu napana cabu baro din na pandre ang ilayasik makomando ikatalu sama moni senjata lelewali ni mare kiri kanan ni mampungi pada salah ubah sama naje Tadde bangan di dalia sawarin aja salo esi topo bulu-bulu enataro bapiluru pajai moni balili tadde bapiluru talle moyang kanat tojo saudara tandi dalia nama pamaju kiri kanan. Pendidalia sawarina jesalo agabiko na puara iko mana tentara Etetam tu laki-laki napamu jeruntuk musuh sama naje tonga-tonga bisa moga majapui moga iya telan di dali anak daran naka andi sose bene name mapakar ya sama pura lalo eka pereka kosoro kasih dilangka ko musuh
Gora toilet tanang abu agami kona puara pada pegano si baku utama poro ada. Oko me pare pare asal lau podam me mako ajak ko taliwat liwat sama nai papuro ada. Mengkalinga moga gora ale na yandi dalia sawalin aja salo eka pere iko soro isi bilang kako musuhe.